Action. Kau tak dengar. Oh, okay. Action. Dia tutup. Action. Nama, batch. Nama Liana Adila binti Nordin, batch 12. Apa most memorable experience? Lawan Osom. And aku dapat jadi second luckiest person in the class. Okay, next. 3 words to describe Mr. Shah. Unpredictable. Never let them know your next move. Next. Most extreme things done. Pergi lepak dekat bawah Jabatan Kubah malam-malam. Advice to his future students. Jangan pakai ChatGPT. Kalau masuk lab bilik makmal, guna pintu depan. And then jangan masuk lab terus. Tunggu Sesha masuk dulu baru masuk. Last, what is your personal wish for Mr. Shah? Saya harap Sesha panjang umur. Maafkan saya alang-alang tengah raya ni kosong-kosong saya. Sebab saya dapat A. Ya. Dah. Apa benda yang you are most grateful for? I am grateful that I have. Apa? Buat bodoh. Oh, siut. Kau nak apa? Buat bodoh. Ha? Dia merah. Era black. Cut! Saya sangat bersyukur mempunyai seorang kawan yang sangat baik seperti orang sedang merakam video ini. Sekejap. Dan selebihnya ialah orang yang telah memberi saya baring di katil dia seperti Bu Ukilah. Dan saya bersyukur ada roommate seperti Cici yang selalu urut saya. Cik, kawan cik. Saya bersyukur ada roommate seperti Ivy. Sebutlah semua. Okay, next question. Senang cerita saya bersyukur sebab dapat roommate. Semua roommate dah habis. Sebab saya sayang roommate saya. Right, next question. What would you say to Samohsen? Okay, to be honest, alang-alang ni hari tu saya tak sempat nak jumpa Sen last class. Saya, to be honest lah, awal-awal saya takut saja dengan Sen. Bila saya dapat tahu saya akan jadi lecturer koko saya. Sebab dekat KMM dulu saya garang, tapi dekat sini saya jadi sporting, saya jadi masuk air lah. So saya sangat bersyukur bila saya jadi lecturer untuk subjek KOQ saya. Yay. Thank you sir. Selalu bagi oleh-oleh. Single. Okay, cut.